Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun di dieu nami abdi Elsa Natalia ti kelas 11 IPS hiji dina kaping 16 November 2018 ieu SMA Negeri Hiji Majalaya ngalaksanakeun program PKPLS nyaeta program pembelajaran kegiatan di luar sekolah. Kukituna arurang di dieu gaduh pancen ti guru pangajar bahasa Sunda nyaeta Ibu Ingrid di piwara ngadama vlog. Di dia abdi ngaplog sareng Risa sareng Salsa, tapi di dia abdi nyalira kumargi Risa sareng Salsana aya di bis 2, abdi nyalira di bis 1. Jadi arura ngupload perkenalan panginten tapi salila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang pada yang masih jauh kene ya karena saya tuh sampai tapi rame kene kumaha sih sekarang istrinya opatan di PSG sareng Siti sareng Regina. Ayah pani sawe seueuran aya satu panggil saha. Hai namanya tujuh pisean boring sih guys. Dapat kiss bye juga. Dapat kiss bye. Elsa kiss bye saurna cenah. Di pareuman atos kiss bye dadah cenah. Kitu we atos teh pararuguh ngapidol ge. Terpenting mah atoh happy. Aduh. Asalkan kau bahagia. Yang kalian jeep ya? Kita mah jam 5-an di lapangan. Hingga kau curahi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia.
sholat maghrib sekarang bisa jam guys capek lelah neng kalau cermat ya tadi kita aja Elsa saplok jeung Arudang Elsa teh ka depan ya bagaimana gimana abdi nepe nguploadnya karena abis sekarang teh benten ya jantan kapisah nembe biasa pemenang ayeuna Oke, tepang di sarang abdi di episode selanjutnya. dadah. Masjid Agung Kulon Progo. Nggak ternyata. Ya tabu berapa? Tabu satu lebih. Tabu hiji ungu. Ieu orang bobo saur nama tapi arurang mah kukulintingan we da cangkeul. Aya kabah. Lain apa? Aya kabah ya Citang. Nganggo manasik sanes Yuk jalan-jalan ke parkiran. Kita jalan. Apa? Di parkiran ada yang jalan-jalan ke kayak parkir motor. Hai guys, ini istirahat di Masjid Agung Kulon Progo. Ayeuna tabung nya tepang di sareng Elsa Kumargi Benten Bus. abdi teh ngupload deui. Tayo di habis keciran kantong abi si tayo tiba bangkulen ku sayang. Hai guys, arurang nuju ngantri wiibak. serap guys, jalan panjang jalan sepanjang kita ngantri guys. Pinuh pisan canya. Dia tadi arurang di dieu. Nya ayeuna mah jam 2. Jam mohon tak kenapa bade larian Elsa bade neda larian Eca Hiki Hai, deui. Jubasan asam
nembe jam genap Lantasan bersih tak acan hadieu. Cara tak acan hadieu. Ini dia sampai tepang sarang Elsana. Ya orang menuju di kita ketemu orang sarang anu ngupload lagi. Endah. Arang teh nanti pada naon arang teh? Bade nada. Bade nada. Hai guys, menuju di tempat mamam. Rame guys. Iya guys, rame pisan. Yuk, kadio ini di mana? Di rumah makan. Say hi. Hai. Hai. Menuju di mana Janet ya teh? Janet menuju di mana? Makan redok. Ya, mana? Wow. Ayah, aku ciga pelaminan gitu guys. Kumaha? Rame di tempatnya saya nyalanya. Saya bisa. Ayah ciga kanggo pelaminan kayak oleh nikah pada di dia leh. Amin. Kumaha guys? Rame guys. Masih di rumah makan ya? Mau makan aja. Kalian kesini indah ya. Banyak pemandangan. Tinggalin. Mana sih? Bang, gimana pendapatnya? Yes. Speechless. Makanannya guys. Makanannya tiga nu ararena. Selesai guys. Ayo kita ikut rombongan itu. Hai. Nembe beres emam guys. Puntennya pas mamna di videokeun. Soalna orang teh lapar. Jadi langsung di emam. Ica mana Ica? Eca ada ya. Arurang pada kuih deui ka. Kabur. Di tebing breksi. Panas pisan guys. Mainnya di mana kak? Di hijau. Di situ. Andi masih Andi. Kita Ica, aku benten orang benten. Ya. Benten.
wajib orang terus juga nepi ka candi ijo. Sampai ke 10. Di sini ada ratusan candi seperti ini. Makanya nanti sebagian saya ceritakan sebagian, kalau mau ekspor nanti bisa hari 2 hari. Jadi hanya sebatas samping jalan nanti saya ceritakan. Nanti diceritakan. Mungkin cerita kita start dan finish di sini ya. Nanti saya nggak bisa mengikuti karena nanti ada gelombang kedua. Nanti di sana ada namanya Candi Prambanan, ada Candi Tawangsari, ada Candi Barong, kemudian Candi Panjiko. Hai guys, kumaha indah, kumaha di tebing breksi. Rame weh. Selalu bersama dengan IPS ini. Rame bisanya pokoknya. Guys, Hai, Arurang menuju Nenda. Esha masih ngantri, menuju ngantri kene. Di Arurang di mana, Cak? Hotel Cakra. hai, Arurang menuju di Taman Pinta. Malioboro. Apa? Ini lumayan sepi sih tapi Seranya. jadi malam mingguan di Malam mingguan. jalan-jalan. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan dosa.
Iya sok. Bangunan batik Bank Indonesia. Ramai kaki menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila. Bank Indonesia. Bangunan Bank Indonesia. Wah, Bank Indonesia. Aku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Hai, alurang nembe atos uih di mana? Malioboro. Nya ayeuna di Lajeng bade istirahatnya, bade bobo. Nyasok. Nyasok. Kabarna masih kene balaka. Jam di belasan. Beres packing. Bade ka mana kan? Bade ndan heula. Bade ka heula bapak. Di ditu. Hai, arurang nuju nada. Sampai papandak sareng Eksa di meja makan. Meja. Nih nuju nada naon nih? Nuju tuang naon nih? Goreng. Tuang nasi goreng. Tepatnya di kawasan Wisata Tangerang. Untuk itu kami mohon kepada para rombongan yang tertawa untuk
Ayo orang foto. Hai guys, Arang udah jadi banker. Tapi waktosna di pasienan 10 menit dari terasana badai tiga dina meni lebatnya kan sakedap jika nama mual jantan biasa jantan di bulu-bulu dadah Echa badeka rumah makan Yunaninya lagi buru-buru atau tuh iya aya pintonan di kelas arurang nyata kelas IPS hiji 11 IPS hiji anu disangkakeun ku Fani Fitriani mangga wilujeng nyakseni opken Tadi itu ayo. bukan I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared, all the promise we made, just you and I remember we shared all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared, all the things that we shared, all the
yes, I remember. The way you tied your shoes, yes, I remember. The cake you love the most, yes, I remember. The way you drink your coffee, I remember. The way you glanced at me, yes, I remember. When we caught a shooting star, yes, I remember. When we were dancing in the rain in that December. And the way you smiled at me, yes, I remember. I remember all the things that we shared, all the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared, all the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Yes, I remember all the things that we shared, all the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Perjalanan kami Lakdei dugi Bedi Cihanjung ayeuna The way you tied your shoes, yes, I remember. di The cake you love the most, yes, I